MCA wa Thwana Jim Muchui na wa Kithi Mwenda Ethiri ni maugite mwankariu Anthony Moshanite milioni ciiri atonte ithandatu cia gutethereria micii ya mathandatu maria materere uturo wa ndini ya Somalia ni nyuma ya mbithukiro ya Al-Shabab. Bamwe na ugu ni matariritie uguoya bwa akari kumane na gavana Kawira kubangania mucemanio ruyu na baria mathiko makaruthirwa. Ni marombete mbia kwigagua mwanya cia Wandi ta Muthara Akithi na Athwana makiuga Wandi ino ni gukandana na mauntu mamengi mena urito hiribwo mbithukiro cia maitha. Muthiru Muriuki atariri Thirona arua MC wa Kithi Mwenda Ethiri na Jim wa Thwana ibatiri na family ya biashara batandatu marabora ile nthuru ya Somali nikena bomba kumanenkera mbeca cia gutetheria kuriungirio ndobao ni matongire mwanya baba itete mbeca mungana ya milioni 2,600 CS Methika Lentore tobanga kya thogoro na araira turetera support ya president bareti ya president amutuma na milioni 2 na kinyamwa shima mutunga no na araire na support ya Gachagua ya 500,000 na kinya Senator Kathuri Murungi na atutumire 100,000 na barabange atongore na iba supported hapa na pale mitandaone to ile mitandao ya family kiriri tuko na atongore bange kinya ba meru iba supported isipokuwa gavana no enkagatira ata respond so far igoro itrombere kwithira tukiawa 2.6 million kire mantu kira pira turarinio na kire family obora family ki family chi thatatu bakomba kona beje cio ngirimana yana ya 32 tubanengera bonthe o family ngirimana yana ya 32 ire ikomba gwita chitetheria mantu ya ikukwambiria ruyu na mheshimiwa Greito na mheshimiwa Ntuchio tutikolo no bachogire nkatho no ntuni bamo bara batusukumira na inya nigenda muri oyo mba ukinya kuko etu no ntundaga isi etu chekulusi life kura Somalia ito ajiti na damire umbige ukinya Kenya nigenda tona na betu na nigenda tona tha muri oyo kiumbe arana lipa tatu baba ketho bakeno kwa ruju Wandi ya Thwana inda mna bubu akaliba kuma Thwana mbona ne korea kunganirwa kwao ni mushamna jwanga mala jaju ikiruju o ara kuna mathiko na kinyone twete tukuthikana beturu mbua bito responde to ikwantore to na okwe o ngabana na mwire kweka muchamanio we okwe kilomita yele atokuthika antobau mbua kethane atatwathikwa kana atakwenda mbua utethio boyete ni kweka muchamanio ariko angaketha yekete kuthangala mathiko mbua gatukuromba kinya ketha thirikari omba kumba tutama bieyete abio beba turierie nonto bamba kwetha baina mpango enge kuya kuthangala mathiko onto bateke baikaraga bateko na kuthikwa ende ninte na bobu inga kora thirikari tutethie ma mau arie abwethe muchamani uyu akethe yoete na amani na atwe ketha kwebo ethe kuthangala mathiko barie tuthike antu beto boya tutikwenda utethio bwawe ilela mukuru orairwo ginya wa wetwa Antomutia kuma kandrebe ya Thwana wondi ata ukume ginya njarekie aorie ginya family etirwe kana ngambe cietu ciana betu inacho cietire ngambe mananana cia Meru Kawira ata ingilia ginya kanini ka ginya tumuikua ke aria ka ginya oria ne atia katwa muthurire atwika bato ko tuthia keresa ka ola twika bato ndira tukurira noreo akwithira we awiritwa ki bwithagia michemania ki ayo tuikwena yoro na nawikwa katwitite kumamia mirihana betu ikawiro muthemba uriku itwa mwerete na amenye ndaracera akilire akethira umitharia amenye rweru kaimba ringi na akenda ukilla na rira rweru imba ukeaguta tawa mbio so ndarasa na ro mitire untu no mithariria itarira wikumba ukilla rurura mumiro wothe ona ndaracene ukeyo mitharia menye itaringire akinya wende gutale ndracenera na rira Kawira tukona uwa tukinyithite mwanka thai no mbite kutharia ndracera akilire rui kuimba gavana Nairoe na menyere antu baba baratongoroetie na nareke kubuithia chiatho nyabingi tukiko na elekeleti kubuithia chiatho nara batu tuna wathiriwa kana nara batu tuna mantora kubuithia mbari kumaru uyu na uke Nguluki MC Muchui na Mwenda Ethiri bagwa Wandi ya Thwana Akithi na Muthara ibwiri gutegerwa rithore mwanya no china mathina nkabo so batu wondi chietu ira tuwakilishite especially wondi ya Thwana na wondi ya Kithi na wondi ya Muthara
igonda cha affected muno ni disaster nyingi itwetherera tukithira twina thina muno ya mantu ya wambe bongombe antu kurawa twetherera twina issues cia njuhu kwigabamia miunda ya antu betu no ntweria etu ni area dry kana ndi iri nyingi ni area cia Rwanda icho antu baingi muno beta kurita ngwe na ara north eastern na bomba kila Somali so icho chithara cha affect muno ni issues cia insecurity batwe ito affect mantu nginya ya ng'ombe kuringirwa miundene na ndroti rora ronde kwethera kwina mpara na mbiwo chetu chithara affected na ko tukenda muno kwaria pia kuromba thirikari wombike kwethera pia tukawa affirmative action kiri wondi no ndo bate concentrate nyamichi wamba wichurira into bio antu batombanya kuria na amani so igwethe tukuna challenges nyingi muno na ingwete ki wondi mo chimba tebeteri kwethe ke benefit na marginalization fund na equalization fund na any form ya affirmative action kenda antu bento bomba ni umbe ku consider kana ikwethe kwina ndo ale cho consider antu bara by lower part kinyetha to Meru County bando ni umana Isiolo County tore bando ni umana Mandera tore ni umana Wajir tore side cha iti na Meru County na Rwanda ro so antu beto ibailwe kinya weta kura irwa nara umenya antu babira bacho anobya kurea nontu baba ingi weta Rwanda rura na uno Eastern Mandera Wajir ore to the antu bagithe ba urino antu ba thwana ba urino antu ba muthara rutoro iti ba urino so thirikari ni aili antu beto na iti na Rwanda ro kenda at least antu beto mba igo a part of the government nontu techirengi bainio bakarirwe intobyo ngambe bakarwa bongo beta biachara ene miunde to hukumo inchou na antu beto bakara mzuri ntsara mainge ikethro pote na network pote kinyairo ni information in a timely manner na ikethro ere gwati kire family area itiginaza kwa inkoria thirikari especially ambassadors no ntubara bakwe wa jukumu yeu beta na are home ibagerie bakethro bena proper database kumenya antubara be home no la batetheka kiri mantu mwanya rira zombo karikira kiri family hizi otherwise tukuga ibwega no ntinyabo thirikari gutonyera na kona no by support ikenda family hizi sira chumbite gutigwa nendo bao ora bakomba kona side of it Muthuri Muriuki, Boru TV.